Ako često nešto započinješ, ali ne gradiš kontinuitet ili imaš osjećaj da znaš šta trebaš raditi, ali se ne pojavljuješ kad postane teško, ako daješ sve od sebe, ali i dalje imaš utisak da stojiš na mestu, dobro mi došla, ova epizoda je za tebe i nadam se da ćeš uživati. I jako mi je važno da znaš već na početku da problem nije u tvojoj disciplini, niti u motivaciji, niti u tome da ti trebaš jedan savršeni plan, knjiga, metoda ili savršena strategija. Problem je malo dublji i on je naš tihi ubica. Većina ljudi nije zapela zato što nije istina da ne zna šta da radi, nego zato što pogrešno razume posvećenost, kontinuitet i vlastitu vrednost. I učeni smo da trebamo da se pojavimo tek kada se osjećamo dobro, da motivacija mora da prethodi akciji, da rezultati govore o tome koliko mi vredimo uopšte. I onda kad validacija izostane, kad rezultati kasne, kad nam entuzijazam padne, mi ne preispitujemo ta uverenja nego sebe i to je ono najgore. Što se može desiti da mi sve te neuspehe vezujemo za svoj identitet. Ova epizoda razdvaja činjenice od interpretacije, pokazuje da stagnacija nije dokaz tvoje nesposobnosti, nego posljedica pogrešnog odnosa prema procesu. Jer većina ljudi danas nije ni lenja, niti nedisciplinovana, niti problematična, ljudi su umorni, frustrirani, zbunjeni. Mi negde s polja funkcionišemo, a unutra nosimo osjećaj da stalno nešto radimo krivo, da kasnimo za ličnim potencijalom, da bi već trebali biti negde dalje. Ako si se nekad osjetila tako, vrlo verovatno ćeš u jednom trenutku ove epizode pomisliti ovo govori o meni i to je mesto od kojeg danas krećemo. I šta je tu zapravo istina? Pa istina je da naš napredak se nikada ne dešava preko noći, iako tako deluje s polja. Iza svakog velikog rasta stoje meseci, često i godine, unutrašnjih odluka, promjena identiteta i kontinuiteta bez publike, bez tapšanja. Ne vidi se sav rad na sebi, ne vidi se koliko si se puta pojavila bez rezultata, ne vidi se koliko si puta nastavila iako nije ništa potvrđivalo da ideš u pravom smeru. Ali upravo je to ono što ti stvara skok. Šta mi tu pogrešno verujemo? Pogrešno verujemo da je veliki napredak stvar sreće, tajminga ili prave strategije. Prvo trebamo znati kako, pa tek onda krenuti. Motivacija mora doći pre akcije, validacija znači da radimo dobro. Rezultati govore nešto o našoj vrednosti. I zbog tih uverenja ljudi odustanu i pre nego što se nešto pomakne. I to je tako jedna laž u koju verujemo. Rezultati rastu tek kada ti možeš da se nosiš sa njima. Veći prihodi, veći utjecaj, više klijenata, veća vidljivost. Ne traže samo bolju strategiju, nego i tvoju veću unutrašnju sigurnost. Ako tvoje telo i psiha još uvijek doživljavaju rast kao pretnju, rezultat se neće dugo zadržati, čak i ako se dogodi. Zato kontinuitet nije stvar discipline, motivacije, kontinuitet je stvar posvećenosti. A šta u stvari znači posvećenost? Pa, ajde mi to da redefinišemo. Posvećenost znači nije pojavljivanje kad imaš motivaciju, akcija kad imaš potvrdu, kretanje dok se osjećaš sigurnost. Šta je u stvari posvećenost? Pojaviti se i kad nema validacije i kad nema aplauza, nastaviti kad ne znaš kako, ponašati se kao osoba kojoj ovo ima smisla i koja veruje da će rezultat doći. Uverenja se ne grade tako što ćeš vikati ispred ogledala i ponavljati ih. Uverenja se grade ponašanjem, akcijom. Ne postaješ osoba koja veruje, pa tek onda deluješ. Postaješ osoba koja veruje jer deluješ. Veruješ u svoj san i ideš ka njemu. Ne čekaš idealne uslove, ne čekaš da dođe neko da ti kaže kako. Ideš ka svome cilju. Gde mi zapnemo i zašto? Akciju vežemo za feedback. Ako nema lajkova, mi stanemo. Ako nema prodaje, mi sumnjamo u sebe. Ako naši rezultati kasne, mislimo da smo mi problem. Ali ono što je istina, validacija nije gorivo nego zamka.
Kad identitet vežeš za ishod, svaki neuspeh te vodi u sram, a iz srama nema rasta. Cilj nije dokaz da ti dokažeš koliko si ti vredna. Rezultat je samo rezultat. Strategije koje ti imaš smeš menjati. Taktike možeš testirati, smeš grešiti, isprobavati, igrati se. Ali ne smeš odustati od kretanja. Posvećenost je stabilna, strategija je fluidna. I verovatno će se tvoj skok, možda će se dogoditi brzo, možda ne mora da prođe 7 godina, može se desiti u 30 dana, ali samo ako si spremna pojaviti se bez garancije ishoda i ako prestaneš čekati savršenu strategiju kao dozvolu da se krećeš. Jer najveća blokada rasta nam nije pogrešan plan, nego, slušaj me sad dobro, nego čekanje da se osjetiš spremno. Čekaš da se osjetiš spremno, da se sve posloži. I znaš kad se mijenja igrica? Ne tako što ćeš preko noći da postaneš druga osoba, niti da popraviš sebe, ni što ćeš da platiš najboljeg mentora da nađeš savršenu strategiju, nego tako što ćeš da promeniš svoj odnos prema pojavljivanju. Prvi korak nije pitanje šta još trebam naučiti, nego kako ću se pojavljivati kad mi nije ugodno. To je mesto gde počinje pravi kontinuitet. Tako što ćeš unapred da odlučiš da se pojavljuješ i kad nema rezultata, da ne pregovaraš sa sobom svaki put i da ne meriš svaki dan po tome je li upalilo. Radiš ono što ima smisla za osobu koja postaješ, ne za emociju koju trenutno osjećaš. Ne pitaš se svaki dan osjećam li se da danas mogu, nego šta bi danas napravila osoba kojoj ovo ima smisla. Šta bi danas napravila osoba koja veruje u ovo? Znači, nastaviti i kad ti se čini sporo. Nemoj da se povlačiš kad ti nestane validacije. Gradiš sisteme i pre nego što ti trebaju. Ulažeš u sebe i pre nego što imaš dokaz da će se isplatiti. Ne zato što si sigurna, nego zato što si ti to odlučila. I sad ide ono ključno pitanje. Ako nema rezultata, nemoj da vežeš za sebe da si ti pogrešila, da nema smisla, da nisi ti ta osoba, nego znači samo jedno, još je rano u procesu, rezultat kasnije jer se gradi kapacitet, gradi se sigurnost, gradi se poverenje i to se ne vidi odmah. I da li će da ti se javi sumnja? Pa naravno da hoće. Ako se javi sumnja, to nije znak da ideš krivo. Sumnja je znak da izlaziš iz poznatog. Razlika je samo u tome što sada ne zaustavljaš svoje kretanje, nisi drama queen, da svoje unutrašnje stanje kao what is that, ne vežeš identitet za osjećaj. Osjećaj dođe i prođe, a posvećenost ostaje. I šta ako se nikada ne desi taj skok o kojem dugo maštaš, sigurno se sada negde i to pitaš. Ovo je negde najdublji strah i to je istina jednostavna, ali ne uvek tako ugodna. Taj skok koji čekaš nije nešto što će doći. To je jednostavno nuspojava dugog, tihog kontinuiteta. Ako se ti pojavljaš bez garancije, bez savršene strategije, bez stalne validacije, nešto se mora pomaknuti. Možda ne kako si zamislila, možda ne kako si planirala, ali se mora pomaknuti. I to najbolje možeš da pratiš kroz svoj neki dnevnik, neku listu gde ćeš čekirati kako je bilo juče, kako je bilo danas i onda za 5 meseci okreneš prvi dan i vidiš koliko si u stvari odskočila. Jer se ti u cijelom tom procesu u stvari boriš protiv sebe. A kada prestaneš da se boriš protiv sebe, onda više ne moraš sebe motivisati, prestaješ se dokazivati, prestaješ meriti svoj svaki korak, počinješ graditi odnos sa sobom u kojem se ne napuštaš kad je neugodno i iz tog mesta kontinuitet postaje prirodan, rast ostaje održiv, kvantni skok prestaje biti misteriozan i postaje posljedica načina na koji se pojavljuješ. Hvala ti što si bila u još jednoj epizodi autentičnih priča.